Umurebi wa TV West wasiba kurungi amazina kandi umuhereza wawe Niketi Atuzarirwe hano mu Rwembo ogwa Kisoro omuri burenje gwizoba bwihange rya Uganda aho cyacihiru yayemerire hamwanya gwa kegeza kagira ngo Uganda the part of Africa. Uganda the part of Africa irizoba mu Rwembo gwa Kisoro turi no mugenyo mukuru Honorable Akifeza Grace okubasa kuganira hashonga zikwasikenye na Parish Development Model benje zimweta PDM. Madam Honorable twakwakira we bari mnonga omu TV West eshonga ya PDM omuri Kisoromu no jigamba hochi abantu bakajikozesa hino ku PDM ehindwire hamibereho y'abantu n'entunguka omu maka gabo na Uganda otwarize hamwe we bari mnonga we bari kumpa mu gishogu go kugamba hari PDM omuri Kisoro kandi na Kigezi yona tunjira mugisha kugira ngo mbasize kutambula ombiceke bitari bimwe omuri Kigezi yona kandi na ankore njire yo kureba ebintu president witu agenzire natukora omubwire ubwa atwire ari president witu kajiro mugisha go kuza kureba fama witu uwo muri Kisoro obu president witu yija kureba ebitwire nitukora omuri munanka mu program ya PDM eyatebekanisibwe okureba ngu nejezaho mu program zezi president ari koresa omu manifesto yeye ombyentunguka kureba ngabantu ba Uganda barugo mbworo babasa kukora kugira ngo barete ntunguka kandi babase no kwebisaho hamwe muri Kisoro president akija yatayira fama witu kuyamutayire ogwe bamwetanse nabo Angelo wa Rutare village ogogwe bakamuhentemwe kuba muhirentemwe mu mwaka we 2026 entejemwe yagireberraje yayombeke biju yagireberra kuyagireberire yija yazara kana yija yashuba yazara kandi ente yatandika gukora ki korukana yabandize kufuna yabandize kuzara bakabine conditionality yo kugira ngo entejo ogihe famo ndijo nawe abase kutunguka mu muri ngogwe konka famo we agihire ni mpurira ngo ekafa konka wo gunse kanabo ente yatwire waza yirizoba no funa no kutangara hakuba ejente tukashanga ine wenkente nkamunana konka kwiha omwaka gwe 2026 natunge entejo ejente muzariremente nyinji nezizazire nazo zazara obugiga bwaine nbubire bwenji hakuba tukashanga ngu omuntejo akabasa kutunga hakuba we ari nkora kwesa nka aine eka ibiri hawe yaho ezo ekibiri akagenda yabyaro rutoke kuyamara kubyaro rutoke amashaga abire nigarugo munti agatwara umbitoke ebitoke byeraje nasharura na yame bitoke binji ebyo kurisa makage kandi no kutunda kwa takukomaho muntezo kwakwata amashago na akakora gas okuteka wotakora ki takahembe nku takashisha enanka environment akozire mu gasi nakora mu gasi bombari nkaba kama mbona mukama tukugambira akabo mukama kuba tachemba tachiteka hangu icyakora na tekera gasi okutarecho akija yakora n'indijo value addition yo kugira ngo enteze zaine nazikorera silage nahingana n'ebicori kwa kwinga ebicori ha ekezi ibiri ebicero ebyo abikora mu silage akatoreka naha kuzikorera
nakora silage abika aija birisa mbire bwa kubiratine bunyansi nanaha cage ezibiri akatungaho umwanya muco gundi yatamu binyansi byo kuzirisa mbenu we ubukama bwe bwona buriyaho mbenu nayetorro mbugigabwe aine gasi ainente aine ebinyansi byente na byakuzirisa aine bitoche byakusapayinga nahingana nebimonde na nebihimba amakage yagabisizeho kandi atunje abasize no kwerera abana beye no kutunga esente za kurisa amakage. Rero kandi bambe ejo programu nitugisima tutine bugarukiro twaza hashonga yesente za parish development model abanya-Uganda muri Kisoro bakija kuzikozesa bata hona no manya nko muhendo gwo kuba guri omusente zagire omurembo gwa Kisoro. Yes, Kisoro ni district emwe mu districts za Uganda zona eza tunjire zisente za parish development model bakatunga bilioni bakatunga bilioni 13 na milioni 555 mu mwaka gwa 2021 ezo shillings bilioni 13 buri parish ekane tunga milioni igana ezo milioni igana actually buri parish katunga milioni 2 na mushanju ya project tandika kandi twine parishes muri Kisoro twine parishes nkaga ni 5 ezo parishes nkaga ni 5 buri parish ekatunga milioni 2 na mushanju zo kuhabanta babora amwe n'abantu abatine kurunja kasente bamukwasa milioni batiro ko jendo yetandike iroko zo kukora utungurukane so haza munsasere tindi mukiganda umufumbira ariko urukigana n'unyankore ndabigeragezaga so bantu banje bagisoro ndi kuvuga kuri parish development model iyi ni model bashizeho yo kureba ngo abantu babakure mu bukene babahe akasente ko gutangiza kugira ngo bashobore kwibeshaho bashobore kandi no kurebera amago yabo ariko atari ico cyonyine no kureba ngo niba bareba karangiza ikindi babonamo niki ubwo kikaba ngo izo sente yo bamaze kuziha umuntu akoraga kano na kariya yarangiza kandi akabona ibyo kurya by'urugo rwe akabona school fees z'umwana we kandi akashobora no kurisha nabandi bo muri Gisoro nangwa no hanze tubirebye henshi Nyarusiza roba farmers bakoze bahinze babiri sofa nabandi benshi bona kubwira bahinze ubutunguru kuba bahaye miliyoni 1 bahinze ubutunguru barangije kubuhinga bakomeza amabara hinga ubaho ndi kuvugira bubatse n'amazu muri zo sente babesheje amago yabo bashobora kandi no kugurisha no hanze na Gisoro rukurera ngo Gisoro yose ibimondi biruzuye hano burahura aje hose n'ibimondi wava waje hose Kabare ibimondi bya Gisoro birakundwa waje na Kampala ugasanga kandi ngo ikimondi ca Gisoro na nico bashaka mu hoteli yose sasa n'ubutunguru kandi twongeho n'ubutunguru urukumva muri parish development mane urukureba ngo abantu babonye sente babonye agasente akiruka kaja gutangira abo bantu aho turi kuvugira aha bubatse n'amazu bakombeka amaju abantu abatungire sente zo abamwe bombekera amaju abandi ba expandingire aho batandikira ari kwinga ahantu hace agenzire nayo ngera ushangaye n'imyanya ninji yakwinga hino nabandi abakugira yaba itaka ryari yabarice arunda nahanda pangisa kandi sente za government abasa kwija kugira cyo kuzigaruramo kandi nano kweyemereza akemerezaho nabandi kandi akabasa no kusavinga ubusente bwo kombeka kuturana n'ibindi so hashongejo eyi sente zagiro mu parish
ti kugira ngo buri muturage akazitunga umuturage wabo tosha kugira ngo umuturage wabo tosha akazitunga hakatunga ho bace mbeno iwo kabero uri kuhante katekachi kugira ngo umuturage nondije umuturage wasigireyo atatungire za parish development model nawe kugira ngo azitunge ayonjere nawe akore nko kumugenzi weye ari gukora ejo shongayo urabasa kuba no gigamba ho ci honorable aho ndi kugambira aha eze sente zibatuhire nyinji billion 13 neziri kugwamu networka bakazitwara zahwaho omwezo gogwa kabiri bagarushiremo batwa billion 3 2.9 billion go kabiri batuhire sente zindi 2.9 kandi bazaguma batwongera nko kwa mukaga barete nezindi kandi agimodo tari modo yo kugira ngo esente zikubazi bahani bashobora bazitwara ngaha esente zo kuba kuzireta bakazita umwanya niziguma mu ziba zirya za parish ejo umuntu kuba kumuha ezo miliyoni emweti nayo ne kutura nayo emyaka 2 ari kukozesa then bamutaho tugobe tuce munonga tinoko kwaziho muri Uganda ningana nahandi twa percent mukaga 6% ezo 6% no zireta emyaka 2 yahwaho chikumayisa n'ubwo bundo bwo kwenusha shwa mu banka buri kwezi ngaha to kushashonusha shwa zona hamweru chikumayisa naga kubirega ry'amagobano gumana wakoza gakora ki nigenje kuba mingi rero bwe eze sente emyaka 2 yahwa oyine kuzigarra kugira ngo nundijo azifuneho kora kumarecho otame mitwarejo 6% nirugamo emitwari 12 omyaka ejibiri iyo akoseze sente nto tugoba tokongeramo iye nitwo tugoba tworukongeramo oshanga ngo riyare nakantu kace ko kugira ngo bakweche sente 1 million obirotaka kwatagaho n'emitwaro nkashatu umurundi gumwe oshange ngo bakutera cha miliyoni ngwirokoze kutandikananga nitusima president wihanga ejya genzire nakorera abantu kukunda abantu nasana sana abanyakisoraza nabakunda kugira ngo mbone nkezi sente zatuhire tukozihire nka biliyoni 13 network ozikwatutera kisoro buri cyaro zihikaho zikamuntoriya utakubasize kutunga rono mu banka noza ngorete chapa abinji twinamataka gatine byapa rero sho urazianka nuferaho mboro bwawe ben nitsima munonga Museveni president witu echatukorire kugira ngo umuntu wa hansi okukira hansi nawe mukwasira ha mukono abantu barenu ba witnesses ndizo mugishaga kutambura nawe kureba abanda heru ya kisoro bibakozire tukazarubanda twashangayo mukazi owatungire inanka miliyoni ejo akaya akamwena kete bekanisa yayombeka ikiju yaguraho buntu yaguraho enkoko yaguraho izo kombeke yayombeke cye kizucu yatandikise yagure enkoko yazitamu aho tukugambira haye nenkoko mbene tokareba ninkambwe ninka factory yenkoko akozire sente nyinji nyeka ngambire borekire omukazi ogwe nemanzi wa rubanda akozire umurimo murungi hata aho tugambira amahuri nigashohora n'menji sente abiro mugaiga ubwe hata ubwiga bwafunire tibwe yewenka arikorera Uganda president witatugambire ngo hata kitwaza gukora no kutandika kureba kutwaza kutunga amahuri menji agitutarabase nebyo kubasa koremo umahuraga tukabasa kudeba ngo twagataho value ihure train n'emitware ngahe nkagumwe n'ibiri zingahe wamara ukakwataga amahuri ukakora nka bakery yawe hasaidaho wachimara ukakora ki amahurago kagakoze umigataria norebe sente zikwenja ni multiplying nikimanyisangu wataho vari addition hacho producing kandi wabasa no kugira ngo wakora n'ikindi ubwo mucyara amahuraga kutungamo president wihanga na watugizire ngo naza hati kuciha hadyeki
baronde nkaga amahuri ntubasaga gakora mica amahuri ngakora ibintu binji ebishuta by'abakazi ngakora ibyo kurya by'abana ababanta bate mu madesert ko abatina amataka nkagite kunuya n'abantu bagura buri cyo watwara so ajati kuri nitubasa kureba ngo twarunda nk'ebyoma bikuteraga amahuri bikagiha monke byo kurya by'aba baby aba batakonsi aje ninga ebyo kongereza amashereka ga baby gal kubana yonka atezo ne sente nitwa twatunga cyo gukora cyo kutwara heru ezempunu ababa kutunga PDM bagure bici empunu bakora za farm zabo omuryezo mpunu kankwe example twashanjire kuri akanungu hariyo owakozire restaurant ya yesire restaurant ya yesire PDM restaurant akana akora mukanya kace kamakoko amakoko bantu bashare mbaho bantu bashare kiti nibihahe bibaju bya heru nkiba kinike kibaho konka kineho ne cyacu so ebye bibaho burijo ni batunde sentence so mshijogwa kana akora mu kiju cye bikoko kiri cye sentence so ko yatunjire parish modo money esentezo yajati mbeno abunabire nje kumbira nje mukanya akampaha mbire nintunga kuki konkati ya hanuya bakozire akaju karungi kandi niko napangisaho nteme byo kurya nkore ntundi yeja yakora ki yakora yaza mu restaurant ejo yarwaha mpaha yaza next yakakora bye yakaboneza bambi ndwa kaumba none ureba ngo umwana ugayine plan kandi nicyesa abantu ubona kugira ngo wana ukore umurimo gukunzire ukore ukitema mani kandi ukitema narukundo so kuyakozire restaurant ejo yatandika yafune sente kuyarebire inebyo kurya byabire nisigara ba customer yarya nasigaza ibyo kurya asobane abantu bakani baruga heru bija kwakire ibyo kurya by'empunu yajya ati bitebe byo kurya tinka bikora amakantu yagende nyuma mu kikaru cyaho yashaba nyine duka nyiro mwanya ati nyikiriza ntahampaho tuntu twanje yahapangisa naho yayombeka ibiju byinshi by'empunu ebyo kurya byabire nisigaramo mu restaurant abireta bikora ki abirise empunu ekindi kiyakoze nyene ndambagambire bodekire ego mshije kinde cyakozire hatiya aine restaurant aine mpino kuzinizizara mbe nazo zona natunda zizarebyana atunda akora kinangwa na deputy speaker akamdaganisa kumuhe kihunu kirungi cy'amani kugira ngo mbenu agire impunu nungi zine high quality abasene ko hanabo mu mwanya ogwi wahurira so kuyamazire umusentezi ryo mu restaurant za leta famu yempunu kandi ahikire yagura nenyana nyaho nagiriye kanungu kashanga ko zire nenyana na yajiguzire so restaurant riyo netambura enyana yenteriho empunu ziryaha biona bikozire bantume ne bagira ngo eki wataho mukono watahengaro nico mukamari kwera muki emigisha wakunda gukora ubworo no wabubinga okay omukanya kace tukiri aha hotel ikaze hano muri Kisoro ikaze cottages nituza kugaruka kandi twinire byinji konka kandi tutakarugire hanuya honarebo hareshonga y'abantu abatunjire za PDM bazito mu butunguru hati nibaterende urungo butunguru bwabo bugwire sente bugwire ebeyi abwo kugira ngo ihange rya government abaturage mu ihange rya Rwanda nibaleta butunguru bwabo mu Uganda bwo kugira bwine value nunji kandi ngo government nebitaho kugira ngo batunge ensigo nunji ebyo kukozesa birunji so cyaretera ngo kuburerera kimwe abihanga ejya habuseri baleta kunuya ushanga ubutunguru obw'abanyayuganda bwashara ebeyi so nibenda ngo hagire cyakogwa nico kibuzo ekinaza kusigira aho naribo nondijo omurebi wa TV West kandi obwe tucyashitame hano ya hotel ikaze hotel yo murembe hotel y'ekikungu n'abantu bamane ni baruga America bija kutura hano nabweco ryango watayayira ecanga ecyakisoro ureba kabeho kariyo urebe shozi urebe ngaje urebe ihamba urebe buri kimwe cyona uyerebere no murungi honarebo Grace Akifeza bare munonga
Yes, omuhereza wawe ni Kate Atuzalirwe ha TV West hano omuchanga ekyakisoro kandi ndi kugira omurebo murungi oli kuruga za Gitaho mu Rwanda za Gitagoma za Goma nimanya eshaheji muri ha TV West kabutosha okumugikunda tucagumize mu nembozi yitu na Honorable Grace Akifeza achari kutugambira hashonga ya PDM ruyare okurugirira projects zona ezi government yatandikireho emyaka 15-20 enyima turi kutandikana na NADS PDM eje wajigerageranisa na youth livelihood web NADS ko werefe gebyo murezi projects za government neha yori kurangwe kozire kurunje PDM kwererimo yes. Nyewe ekindi kureba PDM neyo mutano hakuba sente tizigiremu ekibo twakweta ngo ninka middleman hakuba ze programs zindi zabiri zironkeze za NADS bakabaga ba seedlings kabe eba eri processing kandi zarabira ha district level ubabire baza kwera ensigo zirabiro mu district bakaba taza mu cyaro umuntu akarwe yakuruga ija yacira seedlings ze nkahe benu konka hate zizo bazitwire hihi no kubanaze tenga PDM taine mu ba middlemen kandi actually omukuru wihanga atireho no kugira ngo bakwa miliyoni za gumera miliyoni eze mutware obamutware gumere cyo kazinga hizo babiri nibihaho bank charges bazihireho umuntu mbakumukwasa miliyoni ye nkokweri agenda kuri when tusema president wito kugira ngo ekintecho naco akira abanya-Uganda kugira ngo ezo sente zibiri zibaretera processes zo kugira bari kuzihaho na ashaziro kuzitaho umuntu yampa miliyoni eberi miliyoni ezezi programs ezibabeni bagabe miti bagaba enanasi ebyo seedlings bagaba ebihimba improved seeds bikabiri birungi konka kandi bikabigira mu processing kandi government kandi ko sente nyingi hagata kandi ruzinge sente nyingi hagataho hagati yo kugira ngo zarwo mikono ya government zatambira kwikaha beneficiary zikaba zigira ki zikazigendera mu processes zo kugira ngo haraza kubaho procurement processes bici sente oshanga ngo sente nyingi anogo wa supplier ari kutwara ari kurunda magoba bici konke sente ya PDM yonergo mu banka straight aha muntu wa burijo aji benefiting amuso nikirebeka ngo eyitukuza program ya PDM nezagumizamo kandi eri kwata ha muntu uri kujetenga na accountability eri is hakuba umuntu yazitwara nureba ngo yazitwara hadyeki konka ekimwe mu kwetenga nicyenda ngo bataka hireze sente bagume ba training abantu aba bakuza kufune sente babegese utakafunireze sente nibice byo yine kukora ki ebyo yine kubanza wakora utakafunireze sente watwara no enda kombekere mpunu oyine umwanya go kuzombekeramo oyine ahora ihe byo kurya byazo no manya nikibaro ki eco ratemo kugira ngo okihema amagoba so nituza kushaba government ngo abantu bataka bahire sente bagume babate mu groups baba training musako ezo baba training eje kugira ngo batwareze sente babe bari ready kora ki kuzikoza nkaba kugura enkoko oshange ngo bumwe nasa kugura enkoko ezo atine experience kurunji yo kuzireberera zibase kuba zafataka atakagizire so nchabango bagume baba training kurunje musako zabe zizwa kufuna mesente kugira ngo bazitwareze sente zibezo mugasho zikoreke ekigendererwa cyazo so hashonga yo kugira ngo PDM ebazarira umusharuro munonga abahinji abe mundi nabo butunguru hakibuze kimbire nako heireho enyuma ho okugira ngo bereze kimwe butunguru na nemondi kwenka kandi abwo kugira ngo mutindo tiguri
tibiri hamutindo ubwo amahanga gaheru bwija bwatamu bwagishare beyi bari kushaba government kubateraho cooperatives n'ubundi buryo ubwo kugira ngo batunge nsigo nonje cyo no kigamba ho ci. Yes, ba farmers bitu kisoro hati kozire etiramani mu kintu cyo gutungura ubuzima wijana hura washemerwa twine kimondi twine butungure kihimba kiri yaho bicori buzima tushemerirwe nk'abafumbira nawo bareba tibine njara inureba ngo ubuzima barire icyo kintu nsimira mukama wetu nsimira president witu icyo kureba ngo abafumbira batwegesize kuhinga turente mwakwinga konka batongire no ebyo kuhinga habyo murembe kandi twinita karice konka turarikozesa to the maximum. Urasanga umuntu yahinze yashize mu mushingiriro yarangiza agashiramo atari yasarura akongeramo ibindi bira bikavamo ari gushiramo ibindi no mu rukanda naho ndi kuraba ari gushiramo ubutabo buke banaho bakagira ibyo bahingamo bagashiramo n'ibitoki bakabitatanya inari kurya igitoki inumushingiriro ukwera yewe ikiri ahanganikiza ariko ubwo butunguru hariho complaints ziriho ntabwo buri kubona isoko neza. Turasaba government ikufatireho abantu bakore cooperatives bashobore kuja barasaruriramo iwo musaruro wabo bashake stores zashobora kubika ubwo butunguru mu temperature iri nziza yo kugira ngo bwe kubora nanga ngo bapfira ubusaba bustoringe neza kugira ngo isoko ni stabilizing abantu bwagurisha. For example Rwanda bayambishaga bakoze stores izo babikagamo ibyo bintu kandi they also nibabaha esente nibasubsidizing ka seedlings ziri very expensive zo gutungura zineze beyi konka Rwanda cyekora nibashariraho ha beyi batunga seedlings za ha sentence cyo kureba ngo kuburkwera kuriya esente ziba babatiremo niziba zirince hazi umurimo wa umuhinji wakuneza kubatiremo kigasanga ngo ubwaciyo bweze bwereraga ku beyo hejuru. So turi gusaba government ngo iyambe ku bahinzi bacu seedlings bazikendeze babongera agasente bakendeze beyi izo seedlings nazibona ziboneye ku sente zo hasi kugira ngo nahinga ashobore gukompitinga neza mu soko. Icya kabiri babashakire n'amasito aho baraje barabika ubwo butunguru kugira ngo bwe kugurisha nk'abari kurundura babubike bumanze bwaboniki bwabone beyi neza kugira ngo babonemo ayo mafaranga. Babaleho nalebo murunji uchali ha TV West kandi omuhereza ni atuzari reketi hano murembo ogwakisoro aha ikaze cottages ere hoteli ya mani rikushangwa umuri mu mashoma aga Uganda hano aha mwatano ogwa Uganda Congo hamwe na Rwanda kandi ndi kugira nti guma ha TV West kandi turenda kureba ahashonga twashanga ngo omuturaje we akozesize kurunji esente za PDM kwenkare habatakaze kozesize. Yes, it is okay president ahirukire kulaganisa ngo shaha yona omuturaje we naza kutunga miliyoni ejo okubana nazikozesa mwenu bakozire byibakozire okubikirizine na president hari heshonga nyinji eziri kuruma abaturage abakso bari kutekereza ngo eshongezo kuzokubire nazo zigonjuyigwe kurunji okabo ryaho by'amasharura byabo bikagira akatare eshonga zimwe twine muke ngudo na nebindi so honarebo tushobororore ekironda cyo twine muri Kisoro n'ingudombi titwine ngudo buzima turwire habwe ngudeze hakuba kuri tunge ngudo nunji newe bakwinga bikwebire nibirwa kurunji eyiba bihingire bigendo mu butare eyiba kugwetenga twine tourism roads kandi nabwe noreba nkanya Rusiza Murambokwe ahakuruga aho bakwinga munonga ubutunguru nane binde birime no shangange ngudo zaho nimbe munonga kandi noreba ngo oyiheho kuhinga nitutunge sente nyinji omutwarizima ngwe mu buzima nitu shaba
omukuru w'ihanga kandi n'abamwe abamushagatire batuyambe batwengudezi hakubihanga byona niza kufunamo hakuba batuarist bareteze sente birobwe sente government yatunga haryezo sente yakurakuranya Kisoro na Uganda yona so ntubashabangu buzima twine kironda cengudo turukubi batuyambe batkorere ngudo kindi of course nitwenda na namarwaro marunji batutereme mbazi ni tracking ambulances ni samu sub counties tizine ambulance ushanga bacara ni batambure ngendo ndingwa kandi Kisoro being hard to reach area we have twine emishozi ninji so abantu abakutura myanyejo ncwacenda babine ka ambulance abacara babine ka ambulance hihi akaramutware hirwariro kugira ngo afuno objanjabi ubwo mukanya kace batakaferaga umuhanda ninga kuzarira ha muhanda ninga keshanga ngo no kufaya biferamo habwo butagira entambura nonji na n'imihanda murunji education of course n'amashomera menji agamwe nigetenga twetengana city schools batwongereyo kandi n'amashomera garuho wongere kugaye kwipinga gatunge nka libraries ni twenda computers akuba bazirengu nibenda ku modernizing education babi abana bakodese za computer bari kwega hati takafundire byo computer mutuza kuzegisa tutatine n'amashanyarazi ubwo batwongera amashanyarazi agira twire bagatambuze gazo mu myanya itaryemwe kugira ngo abana bitu bari kushoma babase kubani bakozezo computers akwa no kushanga ngo bazireta yes computers kunkataro amashanyarazi urakoza generator mpaka oraje basa no kugishashura so ebyo bici jyaho honorable ishonga yece kibira ekitwahereye cyaha border cyo kugira ngo nibenda kwitamo investments in industrial park ibyo hino kuwahurire akakonyo ngo barenda kuba bagitandikaho byo hino kuri kubyitegereza munenganiwe ebyo mpaho budget tucyo mu budgeting konka ebintu bimwe hino projects zirabe ebyo mbire buringwa long term harone zirakorwe hihi ikitwine kwikiriza nitwe nk'abanya Uganda kandi n'abanyakisoro Uganda yitu ninunji eyine byinji konka kandi hine bimwe bitakabasakora umwanya muce umurundo gumwe so nitwe turebe ngo ebyakorwa bikorwe konka hariho embera kugira ngo matches turabyenda entasa ecyari nce ya Uganda so bimwe tuzakora bamu turebe ngo twarinda ho kace konka tugume pushinga turebe ngo nitwe twatunga university muri Kisoro tutunge amashanyarazi garumo konka ntwenda ngo gatambure byaro byinji tutunge ngudo nunji konka bimwe tibirabase kwijira kimwe kandi noreba manya covid nayo ekakora cyango ekite bintu binji so akaka PDM tukesimire tukakozese ababa bari kubi babase kubangu tibarayitwe njara kandi babase no kurebera amakagabo yes ebyo bikijyaho honorable tware abantu bari gukora bari kugezaho na government kwenka tuyijire kureba mu abantu bace bamwe na bamwe bineho projects za private mbeno bineho businesses zibarakozesa okuyamba umuturage however much za government zirabayamba ko kugira ngo bineho amashomero twineho itendekero gitu ya Metropolitan International University runakugwanya nchakare bari kuba bari kujeka abana kubahe abamazire kaminuza kubaza certificate za diploma na za degrees so no leba ngo nakugwanye nchakare hine okuraze kugira ekigwatayiza abanya-Uganda mu Rembo ogwa Kisoro kandi abantu abatandikireho university mpaha no bagamba hoci bagumize mu batemwa mani then no higana bando kongera kureta ezindi za universities ningashi ezindi businesses so trendo tugambire cyane nakugwanye nchakare umunya-Uganda muri Kisoro naza kuganyirwa muci ekindebire kiringu nyinchakare graduation niriho konka neza kuba mpango munonga nimpango munonga ndebire bakozire tensi zijure n'inyingi munonga babonize ni kirebe kakiri kuza kube kintu cyo mutano
kandi buzima nitwenda kusima ba directors ba Bejo University kureba ngo bakaturetera university nungiye retira abana bitu ku bangu ubwegese nibafundira hihi turi kubashima tutagira ubugarukiro abakuru ba Metropolitan kubwimigisha mwazanye muri Gisoro y'ubwigisha byo kugira ngo abana babona ama degree nangwa n'izindi qualifications ico kintu turi kukibashimira kandi mukomerezaho turi gushima kandi nshaka no kumenyesha abanyagisoro n'abanyakigezi mwese ngo nahawe umugisha wo kuba mfite uko nkoreganaga niyo university njewe nka woman MP nakoriganye niyo university mfite bursaries zonja mpabana babakene kabafatiraho nkabaha nabo bakazana izo bazanye nanje nkabongerezaho umwana wakaba atarashobora kuja ku university agashobora kujayo njewe nka woman MP wa Gisoro nkabongerera agasente bagashobora kugira arega amaboko abiri nuko nabyana none ubwo abana bacu babakene mwihutire kuza iwanje ku office yacu iri ku Pioneer Mall mushobore kubona ka education mazima tuzakoresha criteria yacu yo kureba ngo niba koko ava muri yo family ikomerewe dushobore kumufatiraho Tima Kifeza woman MP wa Gisoro. So umurebi wa television TV West niho twahenderera kandi twaba tushikamiye nebyoma byetu ninge bikozeso ha ikaze cottages hano murembo ogwa Gisoro ogwa matane abiri Kongo na Rwanda kandi hicaci hiru yayemerera kagira ngo Uganda the part of Africa so nabweco reba ngo wa visitinga Gisoro ahebirunji bitura hinako babasiga kuna nasigazaho ningo tinka manya noreba nyijireho ubwirobo umuntebeji ninyenda kwijisa abantu ngo turye mu mudi yakarura kandi niho turugire mu ryaka konkantahire mu hari kuzama kandi ubwo ninyeta abantu banje batisoro mwena kandi mu ryabanje nimbeta ngo mugire rukundo tukore kintecho tushobora turondeje twena this time round tingo endorare tebyo kugira ngo gunici abantu bacisoro twatanisize hamwe ebintu bye nanka bye amacakubiri tuyavemo tubumuntu umwe tuje hamwe mu majambere dukorere hamwe kandi akaruru tuzagasukire na president wacu muzakansukire kandi mugasukire na president wacu kugira ngo akomezemo n'izi nshingano zari kugenda arakunda umuntu wo hasi runaniwe akamufatira akamuzamura akamugeza hejuru kabone umuntu ari gutanga ubuhamwe ati nje ntacu nari nabana ntafataho n'imitwaro 20 ariko president yampaye miliyoni yose ndagenda nkora ibintu runaka. So mwenu bagumizemo n'ijana ikindi cyo dushaka batuzanire habu y'imyuga batuzanire natwe tubenka districts nyinshi Kabaririyo Mbaraririyo Gisoro natwe turayishaka bayituzanire imyuga turayishaka kugira ngo abana bacu nabo biga imyuga abo batashoboye gukomezamo nanga bashobora kunjewe n'indenge zambara ndi kureba ukuntu abana bari gutanga ubuhamya uko babafashije bakabahindura intekereza kuko ibyinshi bidusibye mu bukene ni intekereza kubyuka ukaja ku kirabo gukirikare mu gitondo cya karekare ubwo baguru kureba ngo uri gukora iki byuka uje guhinga ukora imirimo yawe nurangije kureba inshuti zawe ariko wamanje gukora so nibyo ngibyo mazima mwakoze cyane West TV West thank you so much for this TV West gumaho utarugaho